Imamo u sve 4 generacije vrlo uspešne učenike, izuzetne takmičare. Pre svega oni se takmiče u matematici, fizici, programiranju. Postižemo izvanredne rezultate i na državnim takmičenjima. Ove godine jedan učenik 3. razreda je postigao uspeh na državnom takmičenju u A kategoriji iz matematike. Stekao je pravo za učešće na Srpskoj matematičkoj olimpijadi koja se održava 1. i 2. aprila. Pisao sam IT smer zato što su me interesovali računari i kada sam krenuo u srednju školu, shvatio sam da je to zapravo nešto što mi je jako interesantno i zanimljivo. Posle srednje škole bih da studiram, naravno, i također bih voleo jednog dana da imam svoju IT kompaniju.